moi et merci avec tout l'autre monde qui supporte moi. Je nous quand là guys, nous sommes habillés, je dois voler. Guys, tellement fait que on va essayer quand même. So, c'était nous. Just vidéo ça, like, comment ça nous est passé. Et si vous abonnez sur ce channel là, ça a Kounia. Bah, j'aime rater un aventure et vous pouvez faire partie de Team Discover. So guys, on a regardé comment on va faire ça. It just brings you to that year now. So, two things. First of all, make sure you give them the zipper and the Velcro. You only do the Velcro, that suit's going to pop open and turn you into a human parachute. Also, I want you to make sure your suit fits. You're going to do that by putting your arms up over your head. You got wedgies in your suit. You don't know where the wedge is. Let me know, I'll show you. Oh my god, guys. ¿Qué vamos a hacer? Les vamos a vestir de manera.
professionnel. Ni ali la pou bete gade la sou. Man la ka mwen. So, we will enjoy, guys. Certifié ou son professionnel qu'on y a. So, mwen se ma fè lot la sou. Kote ma fè nan avyon pou vole desan la ba. So, si te apre senti video sa, bale yon ton top mwen. Kone so pose nan kamen nan, e mta konseyo tou sou gen YouTube kanal la parou. So, eseye fè, fè eksperyansan, e fè kone so pose. Si ou pou abone sou chanel la, fè sa pou ni an pou ka toujou web. Bel si aktivite sa yo. E, pabliye, pataje